Asia vilingi wa mauvo. Watindata mseisi ya Mutongo TV tu wakatatu wa matuko 11 mwezi wa 12 mwaka na wangilile mengole na inya nitho chande ni wa vilingi wa mauvo mwendo ni wa saa 1:30 nita wa Faith Ndenya na ni kwetea mauvo ni na Kesha Rondinda kwanzia ya meko ende tuamba ukwata amala tukumbanisye kwanzia ukuve. Ala tukumbanisye ni vamwena Atongo ikivadhukanio kumukune ya Kalonzo Maleve Maiweta ni wewe na usungio mathinani alame ya Kenya. Mukomo wa matakitale ungua KMPDU masako kuthela matakitale mayekwa atiswa kusioka wiani. Kana kao kuwa miaka eleki tu kuvukwa na yuka ende kusuviwa musieni kwa Irene Kasaluka ikwata uyiiti. Na munini wa President Kithure Kindiki kuweta utongo iwa Ruto nutethe tiena ukathesi angalama ya mekalile. Vilingi wa mauvo. Na ende tiambilila mavone kanaka vindanika enende ma Kenya maende na kuvinye wane ngalama ya mekalele na mekuona ni amwekeo munini na President William Ruto kulungalia Mount Vande ya Kenya. Mutongo iwa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka wawete kanata wewe na usungio mwetheanu kulungalia Mount Vande Kenya. Mainena kavindani kalama vikacha dheni chama dhiko cha Joshua Mutunga Masila ula kuvikia kiku chake unaimwene kivela wa chama kicha Wiper Kilombungo ni chake Bwezi West County ya Makueni. Atongo ikivadhukanio alama vikacha dheni kini maweta kwisila utongo iwa Kalonzo maunduma uiti na Kisomo alama vala nikite kwikinyia kwa ulusani kutekwa nyara na kuwa wakwa NND na kuvudhiwa kwa nyumba sia udhaidhi makavike ya mwiso. Ken Mulinge nunutu vingo ya uvilingi na mavombe yange. Asante. Aitongo sioneni UMCA molote mbungeni akaunti ya Makueni ungua chama cha Wiper bana swambua la CMCA kanano wawete vindane yani kwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kutongwa isiandhi ya Kenya. Aiweta kuma President William Ruto sotongo wa Kenya Mount Vande Kisomo na uiti ni mavalani kie. Ulusanina wanganganya maofisi ni masilikali wekini ya kwa vanena siko siya nende alame ule na utongo wake kutekwa nyara na kuwa wakuongeleka. Chindula wote ni wana nyomuyani ukana ni wa mweto ni utongo uwandhi ya Kenya. Mainola kama Excellency niliyasumbika. We have the kalachi. Tuko na wanaume. We are the men. We are the men of God on our side. Kwa madumetu makuwa vya anume mali tuatia ya miake ele. Na Kalonzo Musyoka gavana waitu na akamba maitu akituga rais wa Jamhuri ya Kenya wasita. Karibuni. Ainena kavina ni kau gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior na watakuwa makunenga ndaye kanisa na ndongo isiyo kola kuonde kuhusu utongo inu wa serikali ya Kenya kwanza. Naona nyawa utongo iwe na mawe kuweta serikali watumie kanisa tangasia kutongo sena wambisi ovudhisia utawayo. Musyoka mbaini ila egasumbika mbenu. Yule mundu wemaniwe na mapasta ni video ya mundu kwa sababu students na kule mmo ona wa banana adogo mbanga ona tuni ona lule ole timo ona ndembo ya kuja tongo na adogo mbanga ona wa bigaba yake itini St. Peter akakwea choka. Nikumana na kiva lola okitea ubunge wa Kibwezi West usakwanini movitu ungua chama kicha Wiper Oscar Ngome liwenda nende medho maise kaseka atongo imbe wako manenga ivusuwa kwa matongo esya. Aenda atongo ikuweka kudhiu tena maondi maenenthi halama masakuye. Na mwasa kule mundu na aziu kwa tikila tata mutuma kweka. Tuma? Nunua kanatiwa? Aziu kwa mundu mawa? Aziu kwa mundu ala mutuma akeke. Na nondo wa dumasia mundu endeka anewa kambe akakekata akakunoneza tuwa akaimwanyege nisu mungu mtunga ingi Tanakele tukakela. Mutongo TV kuma Emali kaunti ya Makueni. Nyeneta wa Ken Mulinge.
Serikali ya kaunti ya Masako na ngwatani ya matakitali KMPDU uvonge wa Lower Eastern ni makithilila sahihi ya wigwano wa kusioka wiani kwa matakitali alama tuwe mukomoni vala koti umya muamulo kwa serikali ya Masako kwa iva matakitali asumathi alame mukomoni. Uwo umbulwa ni mwandiki wa serikali ya kaunti ya Masako Dr. Moya Ndambuki ivindani yake kalo na andiki mama ovo sivitali ni mnene wa Masako Dan Mwongela. Na hindi mwendo musia yesi atu amba kusemba udhi umwoni mukuve nitusiokedhete na ilivoti yesu kwa wetheanu. Sema nikimaliza ku tia wekeo kwa uvetukanu wa ndeto ulaviki ya kwethiwa na ende tuisonga na mbene kana kalaka ukuwa miaka ile kana vukiswe kuma utoini wa matunduvo cha matu Kitui East ke usuvio ni wa ndongo ya kauntini ya Kitui Dr. Irene Kasalu muvakaka kwate uiti na aki vala uvisi wa Kasalu wa mbeisi iseso ya kumandana na mvalua makana kau masi vitali alama natiwe ni nyinya wako kiseseni cha polisi ya Sombe ni kanaka mbeisi kukwata uiti ingeti na wakulea kuiwane sasi vitali ni wa Kitui level 4 andu mamusi wakana kau ni maweta kana musi wa mwesi lile wa kiko keu na olani mumanyiwa wa kilasi cha form 2 no kwenda kumanenga kimanza cha silingi ngili miongo ina makilele vata usu na gwa uvisi wa Kasalu ni weweta vaikulela muvaka aki ya mwana usu hukwatikane Onesmus Chalo ena ilivoti mbiange. Kele tuko kwa miaka ile nakalaka na vukisone mwesi lwa class cha form 2 kumoto ino wa matundu vo cha Kitui East ne koso no visi wa ndongo ya kaba kaunti na Kitui Dr. Irene Kasalu nekendeka kwa te uiti vimona kwa kamandia aki kele tuka ka vukisoma tukumi ngwala monza mamwe muthelu pala katiro na mukuwe munini na nevo mwesi lwa wesele vona kutwa isi kiko kiu otondo nyinya wako kwelesia na kwa chekwe imata nwezo taliki 27 ninaendia matundu ninatia siana vana na jana ingia kuwe mwa na mami ndako yana mathi nendete mabwatiana tikuya na mati wakanetina makoka media aka muni ka kuwa na marwa kitaka kana ka rwa kitaka ani mati ani na kana ku ani media kana ka kuwa ni mundu na ka tumba ni mundu no mundu la woni kana ku wa mate ka tempi na kana ka chua na mukuwa takana na kapangolanga kiko na wakaki yaba na dikota biotowe na kyotowa mwetu atapinya ake na kwa na kwa tabwa na atabwa na kwa na atapinda kitali na ndakitali na murayo wa mwana ambe na ile kutwa motomo utina wake kwa kiende ka semso hospitali ni wa Motomo na livoti ya kunwa kiseseni cha polisi cha Motomo valama tumwa kiseseni cha polisi cha Sombe nondu wa kwithia mumete kiseseni cha Sombe wala nyinya wako watia mavalua ma hospitali pamona obila wandikito Motomo kiseseni cha polisi cha Sombe itina wakuwa ni avisa mwati mavalua asuva na biga Motomo mwana kwa ni washuliki ile ni bukindu taitatu tia huyo na di polisi na tinandikiwa anewa ni tingoza zikali mapo na bikanda kitali ambie kaanzumutie nukunena na mapa nu nikenda mwana uza kwa ndateka mundu kwena kibu nela na bijepo ila na bijemu bongwe inonye kindu weta kweja ndio kwate ni chao nonta manza maza nyama no tu andundu ya mwana baka twadi tombe twabika tombe no nzama tiende na tia mavengu na nyeneno kana newe ninuke bawa bundio na ndungi wende livoti avikiwa visiwa ndongo ya kabaka untini ya Kitui ni mavangi ya chalo cha kulate kana kao ni kanaka kwate oiti vamona kwa kamandia akim ila mheshimiwa Irene newe kindu chuchu na nundu ukuvuka ni kuingibia muno Kitui nuno siebinda na atutomasuo atotu tushungulikia kana kutumanya hali yako ila tuvikie twithie kana kwa kweli kana kunikaende nai nundu nikaimbete na ebu yako ne kwikala ikubunania na kena sexual infections na network police twa mathango mako ni manatu iwe Kitui police station na unit was atwa yako twakana hospitali nikanaka kasiswe nesa ukunikiliwende nesa nikana aki yakana yoneke itina wako nena na ndo mamusi wakana kane wawetie kana musi wa mwesi lwano kwenda kumanenge kimonzo cha silingi ngili miongwena maika nene tembea kumanza aki vala malele na yona yu meiweta mwesi lwano ona atembea na ndaisa kweki wa mbini kukaba kwa nyemuthi ino tungia mbeya na nuzio
undu wa kumbotia kana ka undu ni manda ndona gwikata undu wa kundanania na andu atu mena thina wa kundugumedia kamwe dukanye ko tembeda kana nako kayewa neda na waya ndugumedia ko tembeda indi nadia ni mubea munene nondu wenu atatondu patoneka woka wandanania no ofisi wa ndongo ya kaunti ya Kitui gite kisasa ni cha bonus cha sombe yale mabalua makana ka masibitali ala matu ni nyinya wako wakuwa endo kya tena mo ni makwata ripoti kana mabalua asume kotini wa Kitui bala matambuka mupaka kotini wa Kitui na mewa faili isuma itonyo mekwata no mupaka isiokene inge sombe bala makwenda kana kaka siswe inge ndaketali hospitali ni wa Kitui level 14 na wakwetha kaibonania ihumono kana na musei wako meusubeno wa mheshimiwa Irene Kasalo mpaka ila kana kukaka kwato yiti akokwata haki yako kwa kila kindu chonzeka musei na kana kuni masube ona bayiki thikiki bandu kana kuni kasube ona situation ya musi ulondo twatia tuona kwilie nene saka na mheshimiwa nukwika nupangite mipango museo ya kwika family su nundu twatia mususu onoye numba andu asumekala menza lakini nene za mheshimiwa nukwika yimala asimwa kwa hospitali ni wa mutomo mokakwata mavalua mambe kana kaka minene kuitwa hospitali ni usu no kana kaende na uiti hospitali ni wa Kitui level 4 wala na kendongwe ya kaunti ya Kitui okwenda na kusukumia aki no kana kwatikane televote ablingwa mabombo tongo TV Nito Onesmus Chalo Tuikwatisia kana kauka viki kuvoa mituki na inde tuisonga na mbeni kana musi umwe kumandowani ya koma mitaboni kauntini ya Masaku ni wenda silikali na atongo ikumatethesya kumaasya kana kuthika mwenda wo Jacob Muthama kwena nandu musi wa mututiani kana Muthama atekiwe nyala masaa makioko tene aendete wiani ni andu matesiwe alama mumeisye muno na kumutia ateiyewa kisioni cha vota na itina atethwa kuvika sivitali wa Masaku level 5 ni andu mawendi museo ateo esa kuthamiwa sivitali ni umwe wa kimbe nevala unatiwe ni thayo aende na ukwata uiti andu mukunyu wake maelesya kana maina ukwati na mathoetie mali kumbanya ilovia sia kuiva ekoani ya sivitali ya silingi milioni 1 katono inya na vena siumwa ili yukuma matiwani mwenda uo na mayae sa umumasya ingini makule silikali matethesye kuthiana na kusimana na alama toa isi kiko kina kumuumisya Jacob moni mutesiani watu mbaniseli voti kwa withiani Meri Mutunga ulani mwendo wake murutia Jacob Muthama elesekana mwendo wake umia musie masani makioko matuku 16 mwini muthelu kuthiwe yani ateovu milathina wala mesi kwa tawakwati wenzi yani nimikola na kuvua na kuomesia netina kutoa msivitali na nduma wendi museo wala mamuitani na thina uyu na tui wakatatu matuku 16 umaku asiokethete ingi junction tunekalabu chumbi na yu asiokete anumete ku saa 11 yu abika twabika kindu saili unasani wambona ndane songunia na yu naseka ni mukonia ila simu ya tilwa na ya simu ya mteja simu isu inabingwa wa kindu saa mwanzo usio tuku na soko naendi na kuna malama ingile nesi koso mundusu ambia kiti wasa simu ndi na ninguki ona ndio kokuma na yu na mandana na my brothers mandethe sia kumumandana tweso kuna simu plotini kwake ateka na langi matuenda nesoneka twatuma no okuwa mandwa a na yuko acha kutuika kindu ba saa 3 saa 4 utwakuniwa simu ni mutumia kisio atu ya Jacob nonekie hospitali na ni muumisie bule po 52 tukamwona tumeba twatitwa mwezi abo yali maututi hata unena ndio usalucha ni muumisie na wao na manyona munuka mukono na ndeko yewe kwa hospitali wa Masaku level 5 no mone kumbele tunethina wa mukoma matakitali vindani yeu malasimiki kutoa mwendo wo hospitali ni wa Kimbene wala vanethiwe na mbilu nene mu kwa meloni ukwata ilovithi na kutumia onzesi kwa thwani ukwata ilovia kuivo kutamale ni aetwe natami ati na 150 la yevo twaita manenga isu twaite na tangombe lakini jonze kitu twa manenga ama tu ya 50,000 2 month bato kumia in the next 24 hours isu anu twapitia bidi to call and maito ma bato to no manda in the next 24 hours natoka twa maite yimo uno nalikilo ba Plaza Specialist Hospital na no nene kalile ba kwa ICU for the last 3 weeks ICU services na ICU services ni very expensive ba uno twatata unena ndalakilale matu ya the least best no kwa sitomeka kwa motana ba uno ni almost 8,000 sini never yuko uibinda ne pede na munene musienyo wito
na bill ni tuitonotika mwi nembe imekwata ni wutu ikaila twende na ikaila atongo imaitu na ndu alama tutona tutethese kwanza cionthe ni kana tutona uthomo cia mwana maitu na muno twamtwe mbele Yesu kana tutethewe kwa ndu wonthe tona kwikika ona ethano metumio matona na andu acu tukatika brother witu ndu bill ni ende yongela ngali kwenu katika general na twinengeti alite kwetina na munene wa ukwati nondena kumbila musi wake mututia Jacob Muthama kwitho mwendo wake na siani nini na tehu yani na tena ukwati mwanu wa kusiea oneka tukamwona mwethike usuno ndu moto ngenga imobe Hindu kilanga hata yani tia hata yakna mwethema mwako kandiyo silikali kwanda yasionde ila itomeka mundethesie mundu mukoona isiana mpaka zisomeke kanisio no tethio mundethesie nitunge mwana wakwa ba ili ni nona ni namuthika niwe mutwe wa usia kwenda tungia pe women representative Joyce Kamene mundu ambaye ni mutungia mureni kwitha ilo nduno ke wangu hata ina mandhani na namba yake na mukunia na we osa simuto anena na mwelesia wete pachu na we ewo kiyo chukitu na we no tutethete kwanzio imwe Faith Maingi ni umama ofisa kuma ofisini wa ndongo ya kaundi ni Masako walama kulia tongo ina ndomango ya luko na kiyo cha enendie ya na kulikila na kumatethesia ota usilikale kweka sana kumatethesia kweka ukunikili walama toise kuki cha kinyamu undu mbili no itona kwiveka na nyene nese binyane wangai family no ne kuvikiwa na utethewa ayumbe maitu atongo maitu ithionde tutetheanisi ne kana tuke bamwe tweke undula utona kutuma family itona na undu wa utania na undu su wa utania mbeni kindu chambe maite mwana wo musieni kila kingi umwana tano wananzia ila ndana kwa kikucha kawaida au waiwe nanzia ite kueleka o kiuni tukuya nikana wesethia ni chamanika cho chanzo cha kindu kini chawo na undu matona kutetheka kwa windi mbaito indi undu sune wetha wi undu kumacha kaundi ni Masako metaboni nyeni toboni mutesia Munini wa President Professor Kithure Kindiki ni waende ya kululumilia kusilaviti wa President William Ruto ukwati wande EU ni museo na maumu maingi alama ne kumbelete muyana wande ke ukwati sekta ni kivadhukanio yuni madhelu kuisianiwa na undu maundu maili miaka ile mevetu Kindiki ni wawe takana mwenende ni wewite uvuo ucho unona ni weyone madhoa masi endo tambawa ya leu na mauta ni madheu na silikali ni kuende ya kuekethia ni madhe yavyo Benjamin Mwaka ni watumba ni sel voti kwa uliku Kindiki nuande ya kulumilelia maundu yune mololo va Kenya na kano kwatu wanthini museo na undu maundu mailio yune maelu muno kuisianiwa na miaka ile mivetu kwanana na Kindiki ni kanene nthini ngozi kana mathoa masi ndu sia vata misini tamba maleu ni madhevu ona mauta ni madhevu vein. I am pleased to report that the worst is behind us. 2 years down the line, by the grace of God and the hard work of this administration under the stewardship of President William Ruto, the macroeconomic situation has been brought into stability. Nolumililia kwa ila kwa ukwati nongina kuiweke muvukoni wa mwene mthi ula wa ukwati munini na kini chokivolua kila silikali ikudhukuma kwa kithito kuyanisi anthini wa miaka 3 yukite. Today, the prices of fuel have been stable and decreasing every month. Today, the prices of essential commodities, foodstuffs, are reducing, especially maize flour and other staple foods. What remains in the months and days ahead is to strengthen the microeconomic situation in our country, to provide more jobs to our people, and enhance incomes at household level. And that is the work that lies ahead of us in the next 3 years. Inene achathini cha Jamhuri Trade Fair kukonya mwano ivalua vamusi na nthisianza munini wa President nolumililia silikali ina kielo kitathingithika kuseuvya miana mauya kwa mwika vamusi ivalua sia mitandao ni vumwana mauya nthisianza. This is the most consequential program that the government can do to its people.
kwa ngaliko yake muvia wo thukumi weta wile ile kitito cha kumanthia mwika ivalua nthi cianza pala kwi umuthi wa kusia maana ma NND maikwata lingile kuthivaluani cia kiuvundi kuyanthia Qatar. I'm very happy that now we have started the move. We have visas, we have passports ready, we have air tickets. Kenyans are very good workers. They are hardworking, law-abiding, well-skilled. They will serve your country well. They will stay well. They will abide by the laws of your country. Vilingo wa mauvo kumava musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwakam. Wanda musiaisi ya Mutongo TV no tuongea muvyano ndo wakwenda ya kwilo ela vilingo wa mauvo kwa oitu ambako semba udhio muoni mukuve inendo kadhiva asani tusiokireti. Siku kuni ni twenda maundu maseo nundu yithia waribinda ya kutana onayo inzebe yithia warimba ilu undu wendete onaituva Mutongo TV na Mutongo FM nitukwenda kukuongelela useo uu nitukunenga discount ya siku kuu ya kutanga sidia naitu nikendo manye nituitha tukutambuite iyo sehemu thinzio uwa siku kuu tene tukunesi mokwisila noti muonza noti thantatu itano noti oyu lilikana no utangasidie nginya Facebook page ya Mutongo TV na page ya Mutongo FM ovamwe na channel cha Mutongo TV /FM YouTube. Yuki wanza ni chana nie muwe wikwete ni offer ya Christmas na mwaka mweu ya kutangasidia biasala kana wia waku va Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya mukamba tukuniesi mukwisila noti muonza noti thantatu itano noti Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kuicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kuicha ndoana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masitwa nitawa Faith Mwende wewe single ni kaleto 300 ni single ndio ni 300 lakini 300 kwa timing kwa mundume single ni 300 na numanda omuntu ni manda mundu tutonosha single kwa mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka meswe da wambitese kota nenda ndiuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kama kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwateania na Peter Mutuse wa Maunda Gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi tene uyaila isi kuona usimungani andu mabanda makesa uketha mbua iyo kwa wingi ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiu cha kwimambo pe maundu maingi wa mbe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu wawenda ne kuestablish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twa meiba sana kuma kwina thina muno bubango ni ciondu ndizo ni fiber ni ndizo ila uya limbo alisio na limo yo muno yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo ukethia wala limwe ni weania lakini yu ndinwa ya Apple
niweza maingi no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi petele ibinda ya ile kana twithike nthini wa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nima kutachonde bandu wa imu ninyo no kwata at least lump sum ukethia wese kana kiucha thina maana monza kana chethi na maana tatu en kimo ndukiane kimo without no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa liya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Wene wese mavia malo Kenya mavia me kilomita 40 kuma musini munene wa Ilovi valano ndatika 45 utwaite ngali yaku mavia ni mumasia alesivasa ona ndisianza kana ala Twitter climbers kana hill climbers mavia ame ruti kivathukanyo ila utonya utumia kumalisa nati lasima utumie makanda vengwatilo si mavia ni asu ila utonya utumia kwikwatila kumalisa Nikalivo nende na kumanyithia naende muno mesia yesi angewela ni namba kukwete hiki kangio nene kana serikali ya kaunti ya Masako na ngwatanio matakitali KMPDU uvonge wa Lower Eastern makithilela saia wiwa no wa kusioka wiani kwa matakitali alama tuwe mkomoni valakoti wa umiamu amulo kwa serikali ya Masako kuiva matakitali yasu madhi alam meina mo ivindanila meo mkomoni huo mbolo ni muandiki wa serikali ya kaunti ya Masako Dr. Moya Ndamboki ivinda yake kalo na andiki mama uvo sibitali ni munene wa Masako Daniel Mwongela na ili voti mbeange. Mwandiki wa serikali ya kaunti ya Masako na mithame tu kwi umundi ni methio na wigano na matakitali masioke wiani andu ma Masako kana ni twa saini mawetikano serikali wa Masako na union ya matakitali masioke wiani kuma oni kwambia saa 3 uwe ukaitina wa mwamulo wa koti ulo umokwi umundi wakana serikali ya kaunti ya Masako na ilite kumayo matakitali onamithina ilama na komete mawia na matakitali kwitikila kusioka wiani na kuthukuma enendi ma Masako koti ne ya direct kana ndagitali ne siebwe misala ila tunaitie tujieba nondo mayewe yani ende nondo koti nenyo yanengane wathani usu nenyo yanengane ruling esu tasilikale na tatu yake ima meya ya koti ithie netukweka undu koti yasia netukweva mataketale na ito ukolio kwito kwa mataketale niki masioke wiani maudumie ando ma Masako na keuke yekeka metuke undu batonyeka tumegwe kila mundu bala wailete kwitha kuma one koti nondo ne yaweta netukweva na ito to expect nothing short of performance from the other side kitumi nondo we have also gone flat out
na mamago flat out masavu andu mama sako na tuikwenda kuonwa sindu ingi siute wa service ya andu mama sako yunge waja press conferences ni athela masioke mawodi ni maite ambao maitu na itu tuisioka maobisi ne tukona kila twailete ukona. That is the way it should be. Onoguo vo mwandiki wa kaunti ya Masako Dr. Muyanda Mbuki ni walesekana maile elia ikanda ya kulunga maundu ma uthukumi na imekwikithikana kilanda kitali ni wathukuma wiola wailite vate kukomea wia wake na kutia ene nthi maithina. Niwo twina system ya performance management. That is twenda umana ndagitali umwe kila mwai ayithi kuunga maazi enda ivi twekana naibwe we ayitete andu meanata nikenda a justify musala ucio kwoza nondo payo ndo onge besa sia public le lazima uka account for performance system ila twinayo na ne repeat yenge ne system itaendeka muno nondo ne system ya umanya kila mundu athukumite ata. Daniel Mwonkela, Mutungu TV, kuvanza wa Switalo wa Machakos Level 5, kauntini ya Masako. Ni muvea muno Daniel Mwongela na ende tuisonga na mbene kana ni uvuo ucho kwe serikali ya kaunti ya Masako itina wafao kukwatiana nayo kutoa yesi ya mivango ila iniungamea sioko siya kivande ni matu kuthi Sofia na kithimane na soko wa matu kutuikithia Monisiva. Sub-county administrator wa Yata na Hassan Kinyu ni wakule enende makwatiana hivi ndani ya iseso ye aiweta kana serikali ya kaunti ya Masako ninengete andumena utoi kana mauvisa mautoa yesi ya survey iviso ni mathukome vamwe na kwa ilia yeseso Ben Musau ni watumba ni saili voti kwa uliko. Kithito cha serikali ya kaunti ya Masako kutuikithia soko wa matuo vikia kiwango cha Monusva ni cha kwata jekiti na wavonge wa fao ungua vengi wa dunia na ulaudhinikia maundu manza kwa mbise yeseso yako dhuima miako na movangile wa masoko makivandeni matu Sofia Kithimani Ndalani ovamwana cha sioni alame ikwatiwa kukwatanua na kusevya Monusva ya matu. Gavana wa wito wa Vinyandeti ni werumetie kana atethesi municipality ya matu na wewe ya mwingi muno wiketwa na wamwene ni wiketa ndateki akanena nyanando mafao lameto food agricultural organization na ndo sio manokie tunaomba na mona wana atweta twina ndo maba ita machama ni mama so kwazu asuma kuma kibande ni Kithimani na twewa ni akana nime wananchi no sensitize wanakana wewe ma corporate kindo ni. Na Hassan Kinywa ni sub-county administrator wa Yata na ewera serikali ya kaunti ya Masako taiminate na unenga na masavea alama idha maikwati ni anaikundie ya fao ni kana kwa ilia iseso ye. Gavana wedi kuleta 10 surveyors maito account na planners kana wedi municipality itumia bango fiscal planning issue ekukuwe bindasa nyete kumya nana kikindu kila isi planners kuma surrounding moko kuna wesu bana fa kukitu ne kwasia andu ma cooperate kata wa municipality ne kana tukaso bya withie ekana andu menda ku expand soko wa matu wa kibande na masoko asutaweta moka media planning indike mundu ndana tina kaslam tina create slam kukitu naita tia area ila siesela kibukithoku area na choo ita tia area ila siestembela stima tikana within future baike nugeta wa kuomboya mundu nomba ona ndola mena maplot area ni isito governor ni wetekelete kusarenda title ila ya account pala pa kito masoko maito nikanando manewa titles nombani lasio ile moto nausa malon na nimwezeta na municipality peva ita munena muno kuvikata ile ya maondo maingi onanzia sito isi masoko kweke ya Fabros line ya
kusisia kulate kwa social amenities kana with on industries areas ila sietengwa kwa industries with any time manate kana na munga ita kilaka chake with any sipa kaya kuona na kaya kuona oingi kinywae weta muvango uyu tawete lo kuandikwa nthini wa ikanzeti ya serikali na itina kukonia ene yanda onthe na vala ene nthimendeka kuwatiania ivinda ye yavika ni kana kwailia muvango uyu nitwekie baseline survey na andu maengeji wa mamatu iyo kana andu meta wa consult Southern Consult Africa asuni mamatumite moko sisia na wethi ya matuni yani lakini iwo monie no tongere soko yingi acio ikasiwa ikatongene tukethwa municipality nene na oyu twende na mubango wa gazettement yo iko next tungazeti mubango ucio wa fiscal planning kuma bauta weta area tutaweta nekana kuma bugwende tuciokonena na all other stakeholders mwako tambia niwote bangite kuka ground tukanando matapu vilingi wa Mavumo Tongo TV kuma va kauntini ya Masaku nyenita wa Ben Musau ni muvea muno Ben Musau na indi tuisonga na mbene kana President William Ruto ni wathocha Tongo ikivathukania uma makanisa ma Pentecostal musieni wa State House Ilovi matongo iwe ni Bishop Kefa Omai wa Redeemed Gospel Church ona kwithi wa kwende na ukusi wa ngusanisio kati wa kanisa na serikali Ruto ni waweta kana kanisa ni waile ukwatana na serikali ni kwithi wa ni mometho ma ene nthi na kuvuia umwe muuna ngwatanio ni kana kuendesha uthukumi sector ni kivathukanio yivo uyiiti kisomo na kutethia ala matetonya safari yangu ili ni heshimiwe kutema shaka sawa sawa na wewe safari yangu tatembea na wewe niongo Minister muveani wake wena ungithia serikali nene Eric Mugaa niwaweta kana muvea unuende kuvangithia undu matonya kuongela isio ungu wa ungithia ni kana kuthinikia unyivu wa leu Kenya ainene andambukani ya silanga wa Kamburu Mugani waweta kana mulati unu ongela ungithia vala mavinda mavetu ai mimethia wamekwatitie kiuchambua This program is meant to supply water to the people of Mbeere South because we are abstracting from Kamburu Dam and have a pumping network to a tank at Manyari whereby the water will be gravitated to the environs and the residents. I think it's one of its kind in this area because the area is known to have a challenge on matters water, and the residents will truly appreciate in 2 years when this project is complete. I know the challenge we have in the region mostly on water. We also need irrigation water in future, and these are some of the factors that will come into play when phase 2 and phase 3 come in. The people living around have arable soils, but the main challenge is water. And as a nation, and as a ministry, we have a target of doing almost 40-something thousand acres, 44,000 acres this year. The project is meant to dignify and improve sanitation connection within the county. And as we speak, the project is being tested with around 12 connections from key government
installations and facilities connected here, major schools, government offices, some apartments, and we are now requesting the people of Kirogoya, the people of Kutus and its environs where we have trunk sewers to start applying. The water company here has confirmed that they are holding barazas. Munda museisi wa Mutongoi TV siungamete saa ili ndatika kenda kwa oyitu ambako siemba udhiumoni mukuve ndoka adivasa. Kendo mundu osiawa nacho kinengo nonga iwanengie but nesio manakana ni nacho ni primary school naki anana kindu kikapika bandu kethe kindu kikibithika hanon makini ve kindu kithia wanthini wa mundu na kikamumyo toini akatanga songinya ndisianta talent ya kunenyiba Unaona kwa talent kusu ni umanuke ukamshughulikia kinengo cha mundu nicho kiseo baseme ikalile yake mambo ndala naye kama maendeleo kwikala maisha makwa ni sawa kumanya kinengo cha kunikusio nundu waki mianesa kisao kumia kindu nye ni namba kende ni enda bandu ngagidi namba kenda ngimezi mubila kunzi ngale gwithia na umezio no naje nundi neke wagikozini tikambelwa ba ukamubwe kama na nafasa alishabeti wa mbua kila wakatano kuambia saile na nusu sia weyo ndio kwetia kilungu cha inengo na mikalile niva Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 3 na kwenda single 3 mundume pedina masito nitoa Faith Mwende wewe single ni kaleto 3 ni single tele single 3 lakini 3 kwa timing kwa mundume single ni 3 na numanda wa mundu ni manda mundu tutoa moshi asiende kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezu ezo da wambitese kota nenda ziluka bwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndoima ni undu wibinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda Gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndatika miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa niva Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi mundu losa kuwa yembe timwini mundu wabuyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wesinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbunde asia mundu na nimubunde asiata mostly nyando alangwata amakiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu no utena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubunde sia kuma ningi naketha ena wendi kondwa kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiba maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku niwambia tumangomboka ehe kwata yuyu twebuti bonenge nonye uyosu inyako ndete na gona uya maseo kwanenda kikomba kainga uomboka sukuma spinach ilobi maluga la matemange ngoko ngasue yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meva tumeta katakata plans kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement
lakini baadaye nesio endi kwitha ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni andu mwe wisi wala umite na kula wendete wia ni wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wia ni wia kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Kavindani kaka Christmas ikwatie Zuku yako kwa dhoa kuichana yulu dhoa dikodi ya Zuku satellite kwa silingi ngiliomwi mana kenda miongo kenda na kenda na full kit ya Zuku kwa silingi ngilile mana thandatu miongo kenda na kenda kwa ula ukudhoa Zuku evinda yambe tukunenga Zuku premium free na wikwata signal kila vandu Kenya yonde tuina packages mbuthu kwa muvuko waku wena silingi manana miongo kenda kenda wikwatia Zuku smart kwa ulawe na silingi maana thandatu wikwatia Zuku Smart Plus ulawe na ngiliumwi yana yemwi na miongo 5 wikwata Asian Channels na ulawe na ngiliumwi maana 5 miongo 49 wikwata Zuku Premium Ione Sports, documentaries, Swahili drama, series na ione ya series kwa wingi. Ndukulu tuina Mutongoi TV channel miongo 3 na thandatu na Weru TV channel miongo 3 na kenda. Tutembelee kwa dila ulawiva kuvinaku. Wetu kwate kwisila simu noti ili noti 5 ili noti ili 5 kada kwa website www.zuku.co.ke only on Zuku. Likalivu nende na ukumanyithia na ende tuisonga na mbene kana kambuni kivathukani va Kenya siena muvango wa kumantha uniko sektani ya utandiria kuya Indonesia kambuni miongo 3 kuma Mombasa na Ilovi ionanya wendiwo kini tina ambassador wa Indonesia Kenya Mohamed Eris Alipidin kueta kana serikali ya Indonesia ina mianya na muvango wa kukwatia na utandiriani wa mayani kawa na avocado na uimi wa mala. Angelina Museni watumba ni selivoti kwa uliku. Enene kwa manono yake utandia va akaunti ya Mombasa ambassador Indonesia vanthi ya Kenya Mohamed Heri nukuetekana ngwatanio yake utandia katiwa nthi isi ile ivanete kukilani yake ukwati na kuikithia kana nimeki esa iya wiwe no katiwa makambu ni miongo 3 kuma vanthi ya Kenya na alane kuma akaunti ni Ilovi na Mombasa. Last year on August my president visit coming here and there are 15 MOUs that signed all about economy. Starting from energy, geothermals, pharmaceutical product, vaccines, textile, clothing, palm oil, and so on and so forth. And one of the investment of Indonesia is already doing in Mount Suswa to develop the geothermal. The geothermal station. Kuetekana vena mianya kivathukanyo na ila atandhe kuma vanthi ya Kenya matonya kukwatia ni anandhia Indonesia yivo ya maundu maa uimi wa mayani kawa utumi wangu wakati wa maundu angi na ala kuetekana ni methi ito maitandhi ya Kenya. Indonesia. So there are so many a big opportunity either for coffee, for tea, for avocado or for roses and so on and so forth. And I'm very much pleased to mention here that after the visit of our president last year on August, the cooperation, bilateral cooperation between Indonesia and Kenya, very much vibrant. Wanawivu mwana kivilo angwati ni ya kiutanthi kaunti ya Mombasa Abdul Jamal nukuetekana muvia nukuvikia kuikia kithito kuikithikana mianya ni ya kuatikana na ila ikuithwa neviso yi mwanya kuikambu ni kivathukanyo kukwatania na nthia Indonesia nukukilani ya kiutanithia. Na opportunities nyingi za wafanyabiashara wetu wanaweza kuchukua
hasa katika majani chai, kahawa, sekta ya elimu pia. Na sisi kutoka Chamber of Commerce tunasema kwamba tutajaribu kuweka wawekezaji kutoka nchi hizi mbili, kujaribu kuwakutanisha, kuweka kwenye meza pamoja ili waweze kuongelea kuhusu biashara na kuweza kutackle the issues ambazo zipo katika nchi zetu mbili, ili kuangalia kwa nini biashara mpaka sasa bado haijawahi kunoga na vipi tunaweza kuboresha biashara katika nchi hizi mbili. Nukwetikana mathina ala methituma yikumlenthi isi ile na kutuma maundu ma utanthia mataila ni makufikia kuthinikia kwa mituki nikana enenthi kati wa nthi isi ili kukwata ivuso yie mwanya ya kukilania kiukwati. Out of my mind I can easily pick kwamba lazima kuna issues of connectivity, issues of distance, issues of language, lakini I'm sure that as the chambers of commerce between both countries we might be able to kickstart a conversation that might lead to increased business volume between the two countries. So sisi hasusan tunajaribu kukuza utalii wa kibiashara, utalii wa conferences ama unaitwa MICE, ndio lengo letu kubwa zaidi. Ngilivotia vilingwa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Speaker wa mbunge nene Moses Masika Wetangula ni wakulia umelu odheu na ngwataneo. Siende kati wa movea wa koti na makundi matema kisilikali na makundi makimaendeo vamwana ukava wa mbunge. Ainene aumba noni ula uende ya kila mwaka wa akisia mwene ende kotini wayo lumusini wa ilovi. Wetangula ni wadhingili lavata wako atianzi amba ilu utuini wa makuani. Lina Musangi ena ili voti mbeange. Nina kavinda nikaleto ngwisi cha annual High Court Human Rights Summit. Speaker wa bunge akati Moses Wetangula nukathi movea wosili kwa kwithia withitwa uthukuma kwa wiki kuonduma na kuungamana kutetea katiba kanzi ii ya Kenya ovamwe na haki cia mwenenzi. Commend the judiciary for the admirable work that it has done in discharging its onerous mandate of enforcing the Bill of Rights. Time and again, as expected by the framers, the elastic limits of our constitution have been tested. Invariably, the judiciary has risen to the occasion over the last 14 years and guided the nation on the constitutional way forward without fail. The judiciary has stood as a bulwark against any threats to the rights enshrined in the constitution. During the 3 changes in its leadership, it has guided us on key jurisprudential questions, including those touching on legislation by Parliament. In particular, the Supreme Court has recently guided on the parameters that a court should consider before declaring a statute to be unconstitutional. Niwasivu sawe uweta kana inenzime na uwasiwa utoiseme ya chanio. Indio uweta kana vena vatawa kutoiseme ya chanio ya muu. Vatena ngusa niso katiwa maofisa mausesa yuna enenzi. Kana kwa nanga kwa mali ya enenzi. You don't have to hurl a rock at a person you are talking at for you to make your point. All you need to do is to be heard and demonstrate that this is the way you want things to be. So we would also want to hear the voice of the civil society, you, the law lords, on how we can bring order to our right to picket, demonstrate, to sit in without destroying property, without deaths, and without unhelpful confrontations between the police and the citizens. Ondo makonete bunge iya kati Wetangula nuweche kana kuina metalatala ya kuikile kana inenze alamedhe wana mamudha memwanya hakisi yoto siadhi umayingi nzini wakatiba. Tauwa weta kana muvia uwa usili taunongelangiwe kimanza cha ilo nzini wa budget no kenda kuikile kana ni watu waise usili fatena maweku. Ngoripota vlingu wa movu Nilina Musangi. Na inde tuili kama dhao neneka na koma wala nioma madhao mweso kana final sia ngavana wa Vinya Cup. Iva niwo kutoa iwe wadhandatu uyu yu director wa maundu madhao
Onesmus Etuo eweta kana amoikambe wangili ile nimo nete kwe na ingi moma kakwata ivuso ya kuendea na kunoa inengo sio ono wiyovo Etuo ni waelesya kana kielelo cha mathau ni kwikithia kasi ila inaine kinyia vaka untini ya Masako ni siaolela na moika kukwati kuma inengo sio kwina na director Onesmus Etuo ni kana walniu kwa mathau nolova ni ukunya muthia kwi wathantha tu bala timu ila iminite uvikanthini wa finals gwitha sisinda vinya amoika mbewa ngili 50 ni maminite twetheka kuma isioni cia ndwani na ilovia na sindu sikivuthukone cia utwaisya mathau Machakos County nenda kwasia ndovikie vinda ringi ni kilele kya kumenya ya Governors Cup ila twambi first edition twaminane sana yu tunoka twambia kuma mwa wa kenda twakotwambia second edition na twimina matuku 14 ila ikenda big and better muvilo matwambia tunaye na 640 teams na wethe ano tongelanganga nundu kundu kumwe kunaye na team bingi muno kethia yikata itwaciongela nundu twetondona kwika mapping yacio na kuireduce patonyekana uniform na inengwa muvila ko benefit lala ma benefit yeonde twacia 640 teams times 20 we na almost 12,800 isuni teams sisi oka na twangala fans okethia ne twakava almost 25,000 teams na twabulanya first edition na second edition etwana governor wito kana no richieta ma youth almost 50,000 na on them benefited na ma recruited na Governors Cup kitumi kinene cha Governors Cup ni kukilia talent ya ciana citu na etonie muvila undu mwewa some of aneni manena kana talent cio kiliwe muno na tuona imwana na yetu mokilia level yo thauki na tuona me appreciate muno vyo ko twenda asia ni twende na kuthauka 30 edition na 4th edition baka the 10th edition tuthauka cio vila with that no benefit na twende governor no ite kana etucio katukunithie under 17 na under 11 with the wonde ni ma benefit no ndo tukwatite an macia muthauka cio okina and tuithi to extend kuma football tukune other disciplines ni kana with to cover all the talents that's the ground in right tap na mama saku matone ko benefit etonie games the game changer of our lives in Machakos. Ni mama mwika makoch ondumwe na marefari ala methitwe mewalnio nisua governor of Vinya Cup kuma wambisya isioni cia ndwani meweta mundu ala mainite ulungwani kena kwa ile wala niosu edition 1 na edition 2 team ni siende na ukwata ona siende ukwata mpaka experience ya yolo ya uthauka ona muvela we yolango nituende na kukwata ona tools ya uthauka tamivela nets na cons nitu kwikwatia kana ni kwitho na edition 3 na edition 4 tamarefari twenda after this tournament twetewe jezi na tuyete wapet kuku tamachakos itone kutongelele skills yingwa na kiwango cha talent nichokelete nondo imwana sina viti mwingi thini wa thauki wo kila kingi pe wa thauki ma recruit thini wa regional league angi maende makaliko thini wa county league nangi ni kwatia governor no ithela muno finals last ukete matuku 14 itukwata thauki na makaliko na wethia maithaukia KPL. Daniel Mwonkela, Mutungo TV, kuma wa kiwanzani cha Kenyatta Stadium, kauntini ya Masako. Na ende mwendo musiaisi ya mavawa sutomba ni wani Daniel Mwongela ni kana kuma wale nyuma mathau mamwiso kana finals ya Governor wa Vinya Cup. Iva niwa kutoa iwe wathanthatu uyoyu director wa maundu mathau va kauntini ya Masako. Onesmus Etuo eweta kana amoikambe wangilile ni moma minite kwikonya na mathau na ingi moma kakwata ibiso ya kuende ya kunoa inengo sio. Ona uyovo Etuo ni waelesya kana kielelo kinene cha mathau ni kwekithia kana sieko sia utumi wanda wasia kumila ila inaine kinyea
kauntini ya Masako ni siaoleka na moika kukwata ukwati kumana na inengo sio. Naende tuisonga na mbeni kana coach mama thau kivathukanio va Kenya nimeke wa kithimini itina wa wongele kuwa kunyamagwa kimwe kwa thau kina muno aka alamenda kulika mathau nini kana mavikia kunewa mianya ya uthauka ukunikili waka uwa mivae ula unaende ye kimanyisioni cha yulucha Aga Khan uyonanya kana kilungu cha miongo monza yuluwa yana ni kinyamagwa kimwe kwa athauki kavindani kala mekwenda kulika mathauni. It was not easy. Na tumekuwa tukiona hata kwenye vyombo vya habari. Femicide remain a critical concern, with numerous women in sports losing their lives to intimate partner violence and other forms of GBV. We cannot forget the recent death of Rebecca and the 2022 killing of Damaris Mutua. This is what has brought us together here today. We are here to take a break. We are here to break the culture of silence that has silenced so many athletes. Many women fear retaliation, career stagnation, or public shaming if they report abuse. One factor that keeps cropping up is lack of mechanism for safety reporting GBV and seeking justice. That is why on Monday this week, my office launched the Safe Home, Safe Spaces National Initiative that we call upon all of you to be part of. The issue of GBV in sports is complex and multifaceted. It requires a comprehensive approach that addresses the root causes of violence, provides support for survivors, and promotes culture of respect and safety for all. Athletes, particularly the female athletes, often face unique vulnerabilities. The presence or the pressure to perform, the demanding training schedules, the power imbalances within the sports ecosystem create an environment ripe for abuse. The government is taking GBV in sports very seriously, and only last month, 4-time Boston Marathon Catherine Dereba was appointed to the Gender Protection and Implementation Committee instituted by the Sports Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen. This is actually a step in the right direction, and it came at the right time. Kenya has committed to ending GBV by 2026 through the Global Generation Equality Forum. I'm so proud of the government through the Ministry of Sports for putting in place the GBV multi-agency committee to review all laws in sports with the aim of tackling atrocities within the sporting. Mutitiano muvyano kuseiwe kwe iyo mathao ni ma UEFA Champions League na